Tapi kalau kita beritahu, kalau kita beritahu, ya, dulu sedang kita dari tulang, jadi kalau di jujur ke guru nasihat itu patu lagu patapa di siang sorat terusan, jadi ubi di siang, ubah di siang, guru orang siapa? Itu tujuan nah, jadi mayar sih di siang kan, gabi mah, di siang, lagi musim mai bagus sih, sona makan. Rajo kia ku atas. Rajo nang kira-kira nai. Laho macalo. Tinopu tulangan marga sinasa jo. Esi anak purulang. Sehat nasi daholi. Ikuti orang tua. Baik kabar. Iya.
mga kabarin na siyang tulang namin. Maju ke roho. Iya. Iya. Oras. Jadi ubah ini siap tulang kami girsang, dengan calon kami begini siap tulang. Ada kadang kami siap siap pengdohan kami macaro. Ate bodoh pe. Karena be pak korni dengan siap. Jadi sung doon namin tumulong sa Islam. Iya. Na rumah namin Rosia. Panagolan. Iya. Doon namin basta doon namin sung yung urbani pagsugong ni Naguron. Grabe man. Dahil doon namin itong siyang namin. Namin doon na siyang mapurungan ng pujay. Ito lang. Iya. Siguro namin siluag namin ay mga somon pamalastos ni may ulas gajang rabu. Iya, ito lang. Endo harmay beri ng burong ganjang muro na siya magalu.
Pasti ketua tu ni hutani tulang kadang lagi. Si Indonesia hutani ada ke masuk dong kata dong si Indonesia. Negara mana orang di Indonesia? Sudah kami jabat. Jadi terima kasih Pak. Jadi kembali kita. Si parido hambu baku. Sasapham ganutu sahu hamdo paluah konau bani hayu silang mo.